Me huri te kai o te waka nei e korero ki te Koro Matua Hou mo te kaunihera o te Hiku tika kia Moko Tepania me mihi anō ki kia koe. E te whanunga tēnā koe. Ei, tēnā koe taku whanaunga me waku mihi nui katoa ki runga ki a koe te katoa e hakarongo mai ana I tēnei wā. Tēnui ngō te wā ka pāhoa tua hau I te kāinga I te kai kohe kohe, engari I tēnei rānei, kei te upoko o te ika, tēnei uri o te hiku o te ika, kei te kura Koro Matua e mihi atu nei ki a tāte katoa. Tēnā tāte katoa. Me mihi anu ki kia koe I tū koe, tū angi tū mo te tūranga Koro Matua o te kaunihera o te roa o te hiku o te ika e hoa me mihi nui ratu ki a koe. Oh, he mea pai hoki tēnā, me pēhea koe pāna ki tēnei mahi hou. Oh, pū, ka hore anō kia tino patu a hau ki ratu I tēnei tūranga, ki ratu I te monotanga ai, I angi tū ai tātou katoa I ratu I tēnei hiko I patipati pōti kia tū ai ko tātou hei Koro Matua o te hiko o te ika. Mohio ana hau. Mō ngā tau e toru e tū nei, ka tino pai ake tēnei kaunihera hei hakarato atu ki ngā iwi whānui o te taitokerau, nō reira e tino noho humari ana hau I roto I tēnei mohioranga I tēnei wānei, ako ana inga mea e tika ana kia ako, kia tika anō kia kiki pai taku ke te mātauranga, kia tū pai ahau hei kaiarahi I a tātou hei ngā tau e tū mai nei. Tēnā koe, me rātu noki ngā tangata Māori e uru rātu hei tūranga hei kai koro mō ngā wāri Māori. Kia tautuka hia ngā mea e pāra ki te ki ngā tangata Māori, e pāna ki ngā take Māori, e pāna ki ngā take mō te iwi katoa o te kānga nei, me te mea pai hoki kia mahi tai ai rātu me koe me rātu noki ngā tangata e kironga hoki te pori o te kaunira, e hoa? Oh, tika tonu rā, kua tino harikoa, kua tino waimari e ahau, hei Koro Matua, engari tātou, hei rohe I te pai anō ki o ngā kai hakakanohi hau, o ngā kai kaunihera hau, ko whai wahi mai ai ki te tepo te kaunihera, ka hakaro ake nei ahau ki a whai hauda, ki a pene tauri, ki taku ankara, ki a tāmati rākena, ki a matua babe, rātou mā kua tino angi tū mai ai I roto I te wāri Māori o ngā tai o tokerau. Engari, ko rātou mā wēna te taua toko whā ka noho tahi atu ki te rātu toko ono o ngā wāri whānui. Ko reira no te tino pai mō tātou o te tai tokerau ki te raki. E tino mātanga wētahi wēnei ko pai wāhi mai ai I roto I tēnei o ngā momohuarahi mai no reira ai ko Mary Raditz tērā ko Felicity Foy, he tino koi ia ki te taha haka mahere I te whenua me wera momo ki a Anne Court, ko a noho ki te kaunihera mai rāno, timataia I te tau kotahi mano iwara iwa te kau mā ono, ki a Kelly Stratford, ko a haka tohua hei Koro Matua tuarua, hei hoa no Moko I roto I tēnei huarahi, kai arahi ki tōku taha me waku mihi nui katoa ki runga ki aia, ki a John Vucic, kua roe noho ana hei kanohi mo kaikohe ki te hokianga, me wana painga katoa kamutu ki tēnei o ngā kai kaunihera hou ki a Steve McNally, I noho ki te kaunihera I mua ko hoki mai I tēnei wā me tana mā sauranga anō hoki. Ka nui rawa tu takumehi ki tēnei tīma hou, e mohio nei ahau ka tino noho tahi ki te āta whiriwhiri I ngā take tika ana ki tika hia mo te hiko te ika te take. Tēnā koe, ai maha ngā tangata, tēnā mātu I ngā auranga e pāna, ki ngā whakaharetanga o te kaunihera nei, hoino, me rātu ngā mea hou. Ko Kelly Stratford hei Koro Matua tūrua mo te rohe nei, I pēhea koe hei whakatau māna tērā o ngā tūranga, hei tautoko anō I a koe me te kaunihera. Tērā taku kōrero ki ngā kaunihera whānui ki te āta wānanga hawai anō, tātū hei Koro Matua tuarua, hei manukura tuarua, ana I hia te nuinga, I mea mai te nuinga, mena ka tohu aku atu, whaia. Engari te tino
I te tino ua tēnei huarahi hakataua I tētahi o ngā kaikaunihira hei paitua Moko I roto I ngā katu nei, engari I ātawananga hau koai anō tētahi e tino ihu one ana, e tino ahu whenua ana, ko kaha anō te mahi, koai anō tētahi tāpai I ngā mea katoa mena kua ngaro ke atua hau ki kaupapa ki te ahano atu. Ko wai ka taia kei awai ngā pūkenga hakahaere hui, he tino pūkenga mō te Koro Matua, ana I roto I wera momo hakaro katoa I tūtohu mai ai ko Kelly Stratford no tere tino mihi atu ana hau ki tēnei māreikura no te kapotai, kua tū mai nei hei Koro Matua tuarua kua hakai mai ki tēnei tono, nā hui tuku atu ki ai I roto I te wikine ko pahure nei, e mohi o nā hau, ka tino o te pai ai I a mautahi ngā mahi kei mua I te aroaro I tēnei o ngā tau e toru e tū nei. Tēnā koe te whanonga e hoa. Hea ngā tino take hei hāpai tia e te kaunihira ki te whai rongoa mō aua take nui. Ai marika, me te nui anō ki o ngā take kei mua I te aroaro mō tātou o te hiko o te ikane. Mā tuara ka hakaru ake nei ahau ki ngā rori pūwehu, ngā rori ko hakaraime hia, ka nui anō ngā pākohu puta noa I tō tātou takiwa anō reira ko ngā huarahi tetahi o ngā kaupapa tino matua me tino aro atu te kaunihira hau ki tēnei kaupapa no reira ko hakaro ake nei hau ka pehi anō e whai hua I roto I tēnei. Ke hau e tahi o waua hakaro ka ātawananga hia ki te taha o wera atu o ngā kai kaunihira ki te taha anō hoki o ngā kaimahi o te kaunihira kia tino whai hua I te mea kua roa tātou e huri tuara ana ki ngā hapori whānui ana ko te hua, ko te mate haere o te tangata I runga I ngā huarahi, ko te mate haere o ngā motuka, ko te nui o te utu, ko wera atu anō o ngā momo raru ka whaipanga mai ki ngā huarahi. No reira, koia tēnā tētahi o ngā tino kaupapa, tino take kei mua I te aroaro, pāngia ana, ka pāngia ngā uri katoa o te taitokerau ki tēnei raru I te mea ki te hihia koe ki te haere mai I a wī ki a wā me haere mā ngā rori no reira ki te koe ngā rori e tika e kore anō tō huarahi e tika. Atu I tēnā ko tetahi atu o ngā tino kaupapa kei mua I te aroaro ko te hakawhanaungatanga ne ko te wānanga atu ki wera atu o ngā kai arahi o te Hiku o tika. Ka hore I te kaunihira ngā rongoa katoa, ngā pūtea katoa e o te pai ai ngā mea e tikana kia mahi, no reira e hakaro ake nei ahau e tikana kia hakawhanaunga atu, kia tūtaki ātinana atu, kia haka tika no hoki te hononga ki Wainganui I ahau hei Koro Matua me te kaunihira ki ngā iwi me ngā hapu o te rohe, ki ngā pākihi, ki ngā tari kāwanatanga, ki wera atu o ngā momo huinga e hāpai ana I ngā hapori o te Hiku o tika. Ki te kāhore tēnā e tika, ana tēnā pia e kore te huarahi e pai anō ki mua I a mātou kato e ngana na kia tika ke atu ai tēnei rohi no reira. Hoi a tēnā te tahi o ngā mea ka hi ana hau te mahi mua ki te krihi me te puta atu ki te ātatu taki atu ki wera atu o ngā kai arahi o ngā rangatira o tō tātou takiwā kia pai anō, kia timata anō ai te whanaungatanga ki Wainganui I a mātou koia kā tika ne. Ai, te tika marike e te whanonga, ko te nuinga o ngā hāpori o te rohe kaunihira nei, ke raro hoki I te kaunihira toru, a pēa u whakaaro kia lātu, me pēhea lātu I roto I te pōtitanga, tino kaha lātu te tautoko I a koe e hoa. Tika koia tēnei te tahi mea tino nui ne, kia whai reo, I roto I te hiko I pati pōti ko tuku korero, e kore wēnei taringa e pīsai atu ki te iwi, e kore kapi atu ki te iwi, e kore wēnei kanohi e kapi atu ki te iwi, ka puare, no reira I tēnei wāna e tikana, kia haka tinana hia, kia haka kanohi hia, wēnā kupu
I puta I a waha I roto I te hiko I pati pōti ana ko te tahi o aua kōrero ko te tū hei māngai anō mō ngā wāhi taone mō ngā wāhi hapuri o tō tātou whenua kua roa e noho mehana ki roto I ngā huringa mahi a te kaunihira e tikanga kia whakatikahia wera momo āhoranga I tēnei wānei kia tino whai reo ngā wāhi hapuri, ngā wāhi taone o te hiko tika ia e nei nā ko taku tino mehine e mōhio e hakaro ake ana hau ki ngā kaunihira Māori ko whai tūranga I tēnei wānei no waua wāhi taone anō hoki rātou nō reira e kore e kāhore ki te hakaro ake nei hau ki a mitimiti, ki a panguru, ki a pawarenga, ki a tekau, ki a waikare, wera atu o ngā momo wāhi ki a matawaia, ka tino whai reo I roto I ngā kaihaka kanohi o te kaunihira I tēnei wā, no reira kāhore e kore, kei mautaku teka, ka tino pai ake te huarahi ki mua mō waua taone I ai neina. Ko loa koe te reo I pota mai te pipi wharauro. E te whanau e moko, ko rongo tāua ki te reo o te pipi wharauroa. Ai, tika tonu rā. He mea pai hoki tēnā, he tohu pai tēnā, kauru tātou ki te wanga o te kohanga. Hey, a lot of hard work, Moko, and you've been dedicated to not only the Māori Awards, but Te Reo Māori as part of the normal part of the way the council has rolled, but also a voting system which brought equity and allowed the votes of every person who cast a vote to have a say in this year's election, e hoa? Oh yeah, it's definitely still settling in the fact that we managed to take away the win for the mayoralty, and how amazing is that? Because it was really touch and go. We were the last council out of 66 to finally get their final results for mayor because it was so close. And we did have actually a really low voter turnout. I think that on the last Friday we still had 10,000 voters in the Ngātai o Tokerau Māori ward from the Māori roll who still hadn't cast their votes. So when it was so close over those days, I was thinking, oh, what have we got to do about this? But I do have to mihi to the 40% of our district who actually got out and voted, and what an amazing outcome that came about from that. And the next 3 years are going to be a testament to the fact of what we'll be able to do to make our district a better place. And it's very exciting to be in this position to actually be able to think about, gee, we've got some great councillors at the table. I get to take up this mantle of leadership on behalf of the people of the Far North. Where are we going to go? What are we going to do? And how much are we going to be able to achieve along the way? As important as it is to look ahead to the future, reflections are important, and I know that the campaign has been a tough campaign, and for the first time, the introduction of the notion that we've got actually Māori people at the table who are there, who will be elected there. I mean, it has been a big achievement and a big milestone, Moko. Oh, and we have to celebrate that 100%. I mean, it's absolutely amazing the fact that we've got 4 new Māori ward councillors who are coming to the table with all of the experiences that they're going to bring too, and what amazing councillors they're going to be just with their backgrounds as well. Like Whaihilda Harawira, who's made it onto council, Penetaui Kleskovich, Tamati Rākena, and Matua Babe Kapa. What a phenomenal dream team that we've got for the Far North who are going to be there making those decisions, representing the Ngātai Tokerau Māori ward, but making decisions for our whole community. We're going to be definitely better off from that. When we look at our other Māori who made it onto council, Felicity Foy, Mary Radich, our new Deputy Mayor, Kelly Stratford, and myself, I think it's a real celebration. It's amazing the fact that in a district where we have a Māori majority population, council is actually reflective of that with its share makeup, and I think it's only going to do good things for everyone in our district, Māori and non-Māori alike, the fact that we've got these amazing decision makers at the table.
Yeah, reflections on the last 3 years, you've been involved in many of the take and inspirational in a bigger mind shift, not only for our people, but also those within the bureaucracies, also those who also lead in the council thing. What would be some of your reflections on your involvement in the last 3 years? Oh, the last 3 years have been an insane learning curve for me. I don't know the next 3 years will be too as the new mayor. But no, it's been a real honour and privilege to be on council and to have managed to, contribute to things both, large and small. I mean, the biggest takeaway would definitely have to have been getting Māori wards over the line. And when we look at that lineup of amazing leaders that we're going to have at the table alongside myself, when I reflect on the past 3 years, it just makes everything all worth it. I'm really excited on some of the things that we had aspired to that I know that we can now work to continue to progress as we go forward. But no, it's a very exciting time. Tēnā koe te whanagawa. Hey, thank you for your time. I know you're busy, and hey, what a privilege to have you back as the mayor. And our weekly hookups for the last couple of years, have been enjoyable, but also an opportunity for our people to get to hear direct from what is happening within the council and important that communication, and an important part in which we I guess are able to and be sure that we know what's happening within the council and using the different technologies for that to happen. I know the new technology around the internet, online stuff is also a very important part of communication. But the good old radio and the things, you can't beat those simple but ways that actually have worked in the past at Whananga. Oh, absolutely. It's going to be so important. One of the things throughout the campaign was the importance of ensuring we've got really open communication lines with people. I mean, that's Karangi Ki Te Karangi, that's on social media, that's across the technology that we've got, to have those connections, because connections are so important, especially if we want to be able to achieve the things we want to go for over these next 3 years. Nō reira me miha anō ki kā koe ai me hoki nau ki a koe a tēra wiki mō tēnei ngā whakaore puta mai, ngā whakaore paringi ki ngā taki o te wā nei, kia painga mea kato mō te ake o tēnei rā. Mauri tū, mauri ora. Mauri ora. Tēnā koe hoa. Te lewe puta mai e Moko Tepania e te whānau ki ko ia te Koro Matua Hou, mō te kaunihera o te Hiku o te ka. Me mau koe